Selalu kelompok spesial buat Bos Dodi beserta Bos Kecer. Bos ya, ada kalem kayak masih. Cipta Weni Channel seranganku NSP Musi Wahila like dan subscribe. Kening kira sana si inget kana dina ngelengis mun inget ku kanyana tak pernah jumpa dibikin kejumpa ngelengis mun inget ku kaperina bang sadarkan anjena bang benarkan anjena pikiran di anjena kandang di anjena ya Allah masa bukan bisa mau kenana ngalengis Bos Dodi